Sanibonani, makasibusise uMaria oxobileyo ngumntanakhe uJesu othandekayo. Lona uLucky Ngubane omongameli webutho likaMaria kwiPietermaritzburg and Vulindlela Dinari oqhamuka eSanta Teresa okuyigatsha laseKhwezi lokusa. Sizokhuluma nani ngokunazisa namhlanje ngomhlangano kaMaria oxobileyo okumhlangano owasungulwa ngomhla ka-7 September 1921 usungulwa uFrank Duff ngokusizana noLouis de Maria de Montfort oxobileyo, okuthe ngonyaka ka-1933 wahamba waze wazofinyelela la eSouth Africa ngosizo lika-Sister Helen. Ekubeni khona kwawo-ke lo mhlangano le-South Africa awumukelekanga kalula ngenxa yokuthi kwakuyizikhathi zobandlululo, kwaba neziphithiphithi eziningi, kodwa khona kunjalo wazama uSister ukuqhuba wasabalala ngendlela osabalala ngayo noma ungazange uphumelele kuyona yonke iSouth Africa. So-ke singamabutho sihlanganise iminyaka esi-105 kukhona lo mhlangano. Phesheya bawugubhile-ke lo mkhosi ka-100 years ngonyaka odlulile, abakwazanga ukuwugubha ngesikhathi sika-2021 ngenxa yokuthi izwe lalivaliwe kune-COVID. So-ke nathi siyi-Pietermaritzburg and Vulindlela Dinari sithe ngesisale ngaphandle sifisa ukuthi noma kunjani siwugubhe lo mkhosi, ngoba inqophamlando le ukuthi umhlangano wethu usuhlanganise ikhulu leminyaka. Ngakho-ke siyanimema ukuthi nibe kanye nathi ngomhla ka-13 September khona la eSt Mary's, la sizobe sizowugubha khona lo mkhosi wethu esifisa ukuhlanganisa nosuku lwamasiko, i-Heritage Day. Uhlelo lakhona luzoqala ngokugcinwa komhlangano ngo-8 o'clock ekuseni. Sithi mesiqeda ukugcina umhlangano mese sithamela imisa. Emva kwemisa mese siba nomcimbi we-Heritage lapho ama-courier azobe esipha akuhlelile, ngabe indlamu, ngabe yini okuhambisana namasiko. Ekugcineni-ke mese sithola okokujabulisa umzimba. Siyabonga nibe kanye nathi ngalolo suku oluyinqophamlando singamabutho ePietermaritzburg and Vulindlela Dinari. Akasibusise.